Assalamu alaikum. Жылқы сүйүүчүлөр. Шабакандан келген тай сатууга чыкты. Көк кашка. Келгенде 1 ай болду. Артта. Дарега Аксы району, Кербен шаарында. Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстанга доставкалар бар. Кочкор тумшук, узун кашка, кашказы. Абакандан келгенде 1 ай болду. Толук көрүнүшү. Суага жылкы. Артта калды бирдей. Айдын. İçine bastırıp koysun. Kutu kolu taza. Ben soğuk doğruma. Joğuk deyip gezi. Boğazın kaça deyizin ya? 750 $3000 dolar ekan. 250 ming so'mga 250 ming. Kemi var. Çalıp paylaşsınlar bo'ladi.